uwo mugani usobanura gutya: imbuto ni ijambo ry'Imana. Imbuto zaguye ku nzira n'abumva, maze Satani akaza agakura ijambo ry'Imana mu mitima yabo kugira ngo ntibizere ngo bakizwe. Izaguye ku rutare zerekana bumva iryo jambo bakaryakirana umunezero, ariko ntibagire imizi, bizera akanya gato, maze mu gihe cy'igeragezwa bakananirwa. Imbuto zaguye mu mahwa zerekana abaryumva, ariko umwitwarariko n'ubutunzi n'ibihimbaro byo muri ubu bugingo birabanyoha, ntibame imbuto nziza. Imbuto zaguye mu ivu ryiza nabumva inyigisho bakazigumya mu mitima myiza itunganye, bakamishwa imbuto no kwihangana.